Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Areya at agalat Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag. Tabarang makaibati ti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rhea. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa dino manen ayat ti papanam anak ko, kat ne, rabiin. Amangan no anya ti mapasamak ken ka iti dalan. Sapay babae kamot nga road. Di nakman pakibyangan si kaabakat. Mapanak iti kayat ko apapanan iti anyaman nga oras a kayat ko. Hay, surun kon. Anak ko, apay kaday akasta ka. Awan mo't amok anag kurangaken ka. Ngam apay akasta ka moten. Ato na amin dagita ngay bagbagam si kabakbakatan. Panawan ka man langan. Ha, surun kon. Pangaasim anak ko, di ka kumapumanaw. Madeterik nak. Saan ka kadi amasyan amang panaw kanyak? Awan serbi dagita nga ibagbagam si kaabakat. Sige, tagay lata, Joy. Rhea, agpapas tayo kiti nga uminom iti arak. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan ka di? Gusto calendar. Kastoy abiyag ti kayat ko. Nagganas ti kastoy abiyag tayo nga agbabarkada. Alang aron, tagay lata. Kakaiso na anawaya tayo ita. Ipapas tayo kikita aginom ka ng pulutan. Nang gruna, tada tayo manan ti agkukuyog. Rhea, kaanakan, kayat ka kasarita. Katsapay lakuma, tadumngag ka kadagiti ibagbagang. Anya ka di matibagam kanyak si kaabakit kilina. Ibagamon, tadisturbo ka iti panaginana. Ha? Nagbastos ka matan, Rhea. Talaga nga awan sursurum nga inanak. Ngamsapay lakuma, tadi kanto agbabawi gapu iti kasta nga ugalim. Anya? Ha? Pumanaw ka man laangan dito'y si kaabakat? Tapno ibagakan ka. Di nakpakibyangan, gaputabiyag ko da ito'y naawatang. Sige, no kasta ti kayat mo, makaammo ka nga rodan. Awan sursurum nga inanak. Pumanaw kakit din si kaabakat Lina. Kat saan kanton ngagsub-subli dito'y balay? Nanang, ikandak man iti kwartayo. Rumor kami kadagiti babarkadak ita. Awan maited ko a kwarta, anak ko. Tilaangan po unak nga aglaklako tinateng tiigam ko ita. Ay, pangaasim ko ma. Agbaliw kan. Madandanagan akparakan ka. No kasta arumrumwar kayo kadagiti kagayem mo. Ay, amangan no adadakas ama pasamakan ka no di ka pa'y agbaliw. Anya? Ha? Nagadupay laang mat asa uyo, nanang. Alakit din, ikanda kon iti kwartayo, tangapanakon. Ay, pasensya kan at talaga, anak ko. Ang madetirik nak. Iso adyak nakalako. Ultimo kadagiti mulak anatan. Ay, awan mat gayam serserbin, nanang. Panawan ka man langan. Nasayata na danon ka dito'y balayo, Insan Rhea. Anya ka di matibagam kanyak, Insan Lester? Di mo ibaga nga umay nakmat sermonan? Kaya't ka lang nga bagbagaan. Maasyanak namin kini Auntie Marga, gapu iti aramidam kan kuana. Pangasim insan, agbalbaliw ka kuman. Amangan no pagbabawyam tumot lang ti kastoy nga aramidam. Agbalbaliw kan, sakpay amala daw ti amin. Apay aya apakibyangan nak. Asino ka kuma amakibiyang kanyak, ha? Insan Lester? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Diyak kayat adang ganda kita ibagbagam. Ha? Manakibiyang kayo unay. Angam insan, amum ka diti sasaadan ti salon at ninanang mo? Anya
iti sasaadan ti salunat na. Kat no nagsarantamad, saan mat amasakit? Insan, kinaduan ni nanang ko ang nagpa-check up ni Auntie Marga idi kalman. Gaputan na dano na dito'y balay yung agkakapsot. Kat amom ka de, high blood gayam ni Auntie. Anya? Ha? Imposible mat Jak mamati iti dayta. Siguro, ibagbagayo lang dayta, tapno mamati ang kada kayo. Ngam, never! Saan dakto ang mabalin abyangan apulos kadagiti kayat ko nga aramidan. Kat, no bilang manpud no ti imbagam insan. Itultuloy yung arudan nga ipaagas ni nanang tapno agimbag adagos. Nagalas at talaga ti ugali minsan. Ala, no di mo kaya ti dumngag kada kami, makamukha nga rudan iti biyag mo. Sapay ko ma, tasaan mo to apagbabaw yan ti kastang ugalim. Hay, pumanaw ka kit din. Nagadupay lang nga ibagbagam nga awan mat ser-serbina. Adda tayo manan dito'y bar, friends. Sigurado. Agranak tayo manan nga ginumita iti ara. Wala, Joy. Talaga akas ta ti mapasamak ita. Isungarod nga adda tayo dito, tapno umay tayo again, Joy. Okay. Alang arudan, agurder tayo niti pulutan kan inuman tayo. Tamang rugi tayo. Okay, siya kun ti mapan agorder iti pagsasangwan tayo. Orayan daklatan dito, Nabartag ka manan, anak ko. Talaga ka de, akas talatan ti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Saan ka pa yun nga agad-adal? Gapot tadag iti barkadam lataan ti sumursurutan. Saan ka din nga ang baliw, anak ko? Awan bibiyang mo kanyak si kaabakat. Aramidak ti kayat kong aramidan. Ala, aglin si kakit didit na. Takayat kun kaya ginana. Nangan ka din, anak ko. Ingka kumapay mangan, sakbay asumrag ka iti seled mo. Nangan akon, bakit marag ka? Sige hindi ko na ginana. Anya ka di manan ti masapol mo kanyak si ka bakit lina? Aping adda ka manan dito balay? Di mat imbagak nga uray saan kan nga umay dito'y balay? Adda ak manen reya ka anakan. Gaputa kayat ka manen apalagipan. Pag nga asim tagbaliw ka kuman. Kaasyam kumamot tinam. Nakakaasing aglaklako itinataeng tapno addala ang pagbyagyo. Ngam kastala ang tararamidam. Apay, talaga ka di akas tati kayat mo apanagbiag. Taan niya ko mga minti parikot mo iti day taabanag bakit lina? Apay aya apagparikutan na klaunay? Ha? Tapno ibagakan ka. Biag ko day toy. Iso nga awan nga rod ti bibiyang mo kadagiti aramidak. Naawatam. Ala, no talaga adi mo kayat di dumgag. Makaamu ka nga rodan. Talaga natangsit ka reya. Pagbabawyam to ti kastoy ngar aramitam. Ngam naladaw ton ti amin. Ha? Madula amin ngay bagbagam. Pumanaw kakit din dito'y balay. Kat saan kan ngagsubsubli? Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan. Gapot abiyag ko daytoy. Apay at ito'y salas tinagidaan nyo, nanang. Sumrak kayo man mat ijay siledyo. Nagalas akit kitaan ti kaaddayo di taan nakailad. Rhea, anak ko. Yawatan nakman iti danom. Talagang amen ama diteriknak. Marigatanak abumangon kan maululawak. Anya? Bumangon kakit didita. Kad sikatimapan mangala iti inumam. Adda pag nami kadagiti barkadak. Jak kayat ti mataktak. Anak ko, pangaasim tabantayan na kuma. Uray italaang. Ay, talagang amen, amariknak anakapsutak unay.
Madi at talaga tibagbagek, anak ko. Dahil amangan no kumaro man ang ti high blood ko. Iso akas to'y ti marikrik na. Ay, adula amin dayta. Adda pa panak ita. Iso asaan ka mabantayan. Saan ka man nga agarti-arti dita. Gaputad dinak malapdan arumar ita. Panawan kan dito balay. Kat makaamukan itibiyag mo. Lander, Rhea, maudi day tuyan nga isusur ko kada kayo dito'y bar. Oo, apay may tinakas na tibagbagam, Joy. Di mo po naakayat mo ang baliw. Kasta nga agpaiso ti kayat ko nga aramiden, Rhea. Naameris ko nga min, nga awan na sayat apagbanagan ti piyag tayo. No kastoy latan ter aramiden tayo. Kitaan mo. Awanan ti agad-adal kada tayo nga agbabarkada. Idinto, tadagiti kapatadan tayo. Kat dandanidan agturpos kadagiti kursuda. Isu agbalbaliw tayo kit din. Anya? Apay akastamot ng ibagbagam. Adula amin day taagbaliw nga ibagbagam. Nagpapas tayo kit nga ginom kan nagpulutan. Nagmayat ti kastoy abiyag. Wan mat namin, Joy. Isu alipato mo day tabaliw-baliw nga ibagbagam. Oh, addi ti baso. Agtagay ka kit di. Ay, kastang unay gayam abartag mi idirapi. So, adya ko nakaawin. Ay, asidal ka kun iti balay. Apay nga do ti tao di ta balay. Anya tinapasamak. Insan, nasayata si Mang Petkan. Insan Lester. Apay nga do ti tao di ta balay. Anya tinapasamak. Di ka kumamakmaklat, ha? Awanan ni Auntie Marga. Pimusa yan. Anya? Kasano ka napasamak dito? Nalabit nga imatakit high blood na, insan. Saan na itaray adagos di ospital? Naladawan idi nakita ti kaarubayo. Nalabit nga yung karigatan na titimbak der. Gami di maulaw. Natumba. Kat naipakpak ti ulo na. Anya? Saan ang mabalin namatay ni nanang? Alaysan, sumrek kan di tabalayo. At dadita ni nanang ko. Antilin, awanin ni nanang. Nasaya at tasimangkot ka si Kangawan Serbi ng anak. At day tati ng matmatam. May san analangis abangkay. Naragsak ka kading. Awanin makibiyangkan ka. Iti kayat mo nga aramid. Pagawanin dagan. Diyak ang mo tinararamid ko. Diyak yung pagaro. Aday di gaya may sapas madanom ti maudi akit daw na ganyan. Ngamjak pa'y naipay. Agbababawi akan ti. Gaputay patpatag ko ni nanang. Ala, mapankakit din iti ayan dagiti babarkadan. Gaputa isu dalaang tinapatagkan ka. Awan babain mo nga inanak. Pumanaw kan dito'y. Gaputawan karbangam amang bantay iti kapsa ko. Kagurgura kariya. Saan nga ingkatang ninanang mo iti agas na tinaudi nga inted ko kanukwana? Gaputa inted na pailakan ka. Kasta gayam. Jak amo akas nanti. Nga mawatan kayo. Nga oray papanawan da. Sana ka pumanaw. Kaya't ko abantayan ni nanang iti maudya gundaway. Nanang, pakawanan na ko man.
ipatpatagaw na nganang. Nanang, saan kantan amakit na iti kaano man? Pagawanan na ko man. Gaputa puro sakit tinagam timpalakam ko kada kayo. Ngamam mo ti Diyos. Pagbababawyak dagiti ngay nararamid ko. Ngamusto ti kanayon da ngay bagbaga kanya kiti. Analadawan ti amin na makamirisay. Insan. Umay kan. Pag-awit tayo. Duduatan ang nabati dito yung kampusan to. Imunan ang nagawid dananang. Umay kan. Tanapulot ang tidarang tiinit. Umunakalat na ninsan. Ipapas ko payabantayan ti tanam ni nanang. Diyak man lanas asikaso. Sakbay anatay. Mawatak tirik namin, san. Ala, kaduaan ka pa ilang araw dito itanam ni nanang mo. Agyaman na, insan. Insan Rhea, anya ti planom itatawanin ni nanang mo. Kinapudno na insan. Diyak payam mo. Awan mat namin ti adal ko. Tagtrabaho ako ma. San pa naladaw ti amin, insan? No kayat mo, ituloy mo ti agadal. Ninanang kunti makaamo iti aramatan. Agpaiso insan. Wen, no lakit ta kayat mo ti agadal, si dadaan ni nanang amang tulong ken ka. Agyaman ako na insan. Ikarik. Agsingsingput akon. Igaad ko ti agadal. Para matlaang kanya. Kan, ti arapa upday di nanang. Ala, maragsakan at nagbalbaliw kan insan. Kat sigurado, maragsakan mat ti inam itinagkay sa abiyag. Tinungpal ni Antilina ti Karina kanya kat pinagadalnak, Mr. Lonely. Ita, nakalpasa kon iti adal ko, kat adamat na natalgad apanggedak, kastan kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Rhea. Rhea, pagayam ko, nagasat ka. Gapu taada ikit mo anang tulong latagen ka, itilaksid dagiti madi nga inararamid mo. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, para matlang itinapintas a masakbayam. Agbalin kumamat nga adal da ito'y kadagiti sukir nga anak. Taditay kuman urayen, amala daw ti amin, sakbay nga agamiris tayo. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pan na kay drama ti pakasaritaan ni Rhea, itila Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Ofelia, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pimatulak iti lalaki, anakisina iti asawa na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ofelia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam? Sinong batam ni Wilson? Wen, Kara. Ay sus, agar-aramid ka. Amumit nga adan asawa kan may sang anak da. Ngam nagsinadan iti asawa na. Sigurado ka nagsinadan iti asawa na? Imposible mat ano saan daan nagsina. Apay nga rod asaan nga agaw-awid.
Agpaw-paw itlatan para iti anak da. Ay, jak amo, Ophelia. Ngam awan pa nagtalik ko iti lalaki asina iti asawa da. Saan asinaan ti babae iti lalaki no nasaya at ti aramid na. Tandaanam dayta. Nasaya at ada kan anak ko. Itay nakapeng or-orayan ni Anton. Anyamot tanday tang Anton. Imbagak lang arudan asaan ko akayat. Ngam agsubli-subli. Sangwam latta. Narigat mat no bastusam. Madi timang pabain iti pada na atao anak. Sige nga rod nanang. Kasaok labiit. Alang rod. Nakapagsarita kay Thomas siguro no nakaluto akon. Ay, nasayaat nga rod no kasta nanang. Mabisinak nga minan. Ay, napananggayam ni tatang. Kasasauna itay ni Anton. Sige nga rod nanang. Mapanak iti ayanda. Adda ka matgayam en balasang kaw. Ay kinasarsaritak pa ilaang ni Anton. Tapno saan amaburing amang ururay kan ka. Ala, panawan kayo pa tapno makapagsarita kayo anasayaat. Ay, agyaman ak tata. Awan anyaman na barok. Sige. Anton, saan ka di nga imbagakkan ka? Sarda nga mo ti panang pasyar mo kanyak. Taawan ti maganab mo. Sa anak amawan na itinamnama, Ophelia. Aging ka nga awan kaayan ayat mo. Palubusan nakmat ko mga agaram kan ka. Addan kaayan ayat ko. Anya? Sino? Ni Wilson, saan mo nga amam mo? Umay ka di dito'y. Apaspasyarin na ka. Saan? Ije pagtrab-trabahwak ti pagpaspasyaran na. Sigurado ka kadi anapudnukan ka? Siyempre sungbatakit din no saan anapudno. Iso nga isardeng monti agaram kanyak. Sige nga, Rod. Agpakada ako, Ophelia. Agyaman aklangan iti panang sangom kanyak. Umay ka, Ophelia. Ijay ti papananta. Agpicture ta. Tamayat ti view ijay. O sige. Amom ka di nga itala nga makaumayak dito Talaga? Wan mat. Awan mat ngamin mangipasyar kanya. Sana bale. Itatanda ako ni tibiyag mo. Ipasyar ka. Iti amin akayat mo apagpasyaran. Mabalin ka di nga agpasyar tamot ijabalay? Kayat kaayam-am mo kadagiti naganak ko, Wilson. Sige. Agyaman nak, tauman nugot kaayam-am mo kadagiti naganak ko. Amangan mo't no stricto da. Amangan mo sandak akayat. Apay kumamat asanda ka akayat. Amangan mo adda nagugwapo. Akayat da aparakan ka. Anya? Nanang, tatang, kayat ko ayam-am mo kada kayo ni Wilson. Kaayan ayat ko. Anya? Addan ka ayan ayat mo? Maragsakan ak amak-amam mo kada kayo, nana, tata. Kastamot kan ka, Barok. Napuno ka kadimat laeng iti anak may. Uwan tata. Nasaya at nukasta. Kahit nakasagana ka nga ron amang ikasar iti anak may. Kwa, tatang. Ay, saan asikat ti pagdamdamagak? Kuang amin tata. Adaim mo na ngayong kasar ko. Adamay sa nga anak mi. Nagsina kamin. Anya? Aramidem akabit ti anak kaw? Lakay, at parbeng ka. Mabalin tayo mat apagsaritaan anasaya at dahit oy. Saan arumbeng agungat ka? Ay, sumardeng ka, sita. Bayan na ngagsaaw. Ala, pumanaw ka dito'y balay kaw. Itamat laeng, si kaalalakay. Tatang, pangaasiyo. Saan niyo kumamat abastusan ni Wilson? Ay, agtal na ka, Ophelia. Manipod ita. Potdemon ti relasyon niyo iti day ta alalakay. Ay, anti panunot mo. Amom nga da pamilya na.
Nakirelasyon ka kat kankwanan. Sige, Ophelia. Agpakada ako na. Apay akas jayt inaramid yu kan ni Wilson, tatang. Ay ayatak unay ni Wilson. Saan ko maanatang kan ti ulom? Apay, kayat mo ti agbalin akabait. Nagsinadan iti asawa na, tatang. Uray pay. Apay, may kasar na kang arod. Tatang. Ay, usaram ko maamat na panunod mo. Ni Anton langan ti pakirelasyonam. Ta sigurado, baruday jay. Saan ko nga ay ayatan ni Anton, tatang? Ni Wilson ti ay ayatak. Anya? Ay, di naksukiran, Ophelia. No ipilit mo ti kayat mao, laksiden ka nga anak. Agyaman ak ta nagpakita ka. Kalpasan ti inaramid dagiti dadakkel ko ken ka. Gaput ay ayatan ka. Katnam na maag, akabaalan na kailaban ka dagiti dadakkel mo. Kuna ni tatang alaksiden nak nga anak. No ipilit ko ti kayat ko. Anya nga ron ti planom ita. Putdam ka din ti relasyon ta. Saan, Wilson? Ay ayatan ka unay. Nukas ta nga ron. Sumurot kan kanyak. Agdanatan. Anya? Sigurado ka iti dayta a desisyon mo? Wan, tangay sa andak akayat dagiti dadakkel mo. Agtari talangan. Sige, inton na rabi. Alas 12. Umay naksukunan ije balay. Sigurado ang nakaturog ton dagiti dadakkel ko. Inayadak ti akimpake. Sigurado apa umay itan ni Wilson. Eksakto ang makaimpake ak. Alas 12 ton. Inayadak tumatan ti rumwar. Makaamuditan. Sumurot akon ka ni Wilson. Jack ipalubos apag sinaanda kami. Pakawanan dak, tatang, nanang, no naaramid ko ti kastoy. Among kaditer aramidam, ha? Nakitaray kakitin kin ni Wilson? Uray ka di si ka, Kara, kat saan nakmat ang maawatan? Kasano ngay nulukwan na ka? Saan kayo mat anagkasar? Iso nga awan laban mo nulukwan na ka. Ay ayatan nak ni Wilson. Patsak asaan nak to alukwan. Makaamu ka. Total, adamot panunot mon. Pangaasim, Kara. Saan na kumamot ababalawan? Talaga nga ay ayatak ni Wilson. Saan mo kumaapanunutan ti panangloko nanto kanyak? Tilangan panunutam. Nasaya at kumatipagtungpalan ti relasyon mi. Alahunan, anyapay ngay nga rod. Kat addaditan. Sangwam nga rod no anyaman ti ibu nga dayto nga inaramid mo. Anya nga taitan ti kun na dagiti dadakkel ko. Nabasa dalakid din ti surat mo. Kat nalabit, agpupungtot itan ni tatang mo. Mapakawandak tumot lang ata. Imposible nga agnanayon latan akagurada ka. Dumtang tumot lang ti panawen a mapakawanda ka. Sapay la kumaa. Nasakit mo tinakam ko a pinanawak ida. Ang mangnamnamaak a maawatan dak tumot laeng. Ala, maturog tan. At dapay trabaho ta inton bigat. Sa dino tinaggapuam? Nagpawitak iti anak ko. Sigurado ka? Para iti anak mo laeng ti ipaw-pawit mo? Anya ti kayat mo asawan? Makadkadlawa kon Wilson. Siyak mo't amin ng ti agas-gastos. Manipod abang, aging ga iti bills. Mapan mo't amin ng ti sweldom iti anak mo. Ano sampay lang kuma, Ophelia? Agpapaagas namin ti anak ko. Isu akasapulan na ti kwarta. Mangibati ka mo't para iti bagim. Kasano no awana kon? Saan kan amangan? Isu nga rod apagyamyamanak nga adda kay ti biyag ko.
Inted na ka ti Diyos kanyak, Ofelia. Katsapay la ko ma. Tamaan ano sanak. Sige. Maawatan ka ita. Ngam kita am kumamot Saan mabalin akas to'y latan? Kasanungay, no addan tumat anaktan. Saan ka madanagan? Italaang daytoy. Talaga matasaan nga may dagiti dadakkel mo dito'y pagtrab-trabahwam anya. Amok, nasakit tinakam da kanyak, kat linaksid akon nga anak. Sa bagay, kastamot nga minti na ibaga ni tatang mo kan ka. Wen, ngam, oray nga taninanang kat nasakit mat tinakam na kanyak. No umay nakanto sa rungkaran dito makunam asaan ang nasakit tinakam na kan ka. Kara, amom, adda mapalpaliiw ko kan ni Wilson. Anya day ta? Sana la awagan ti anak na, no awanak adumdumngag. Anya? Kan amom ka di asyak amin ti agas-gastos iti pagababangan mi. Kat uman anugot kalatan? Kunanamot nga italaang, gapot agpapaagas kano ti anak na. Ay, anya kat nga minda ito niya inararamid mo. Paliiwak pa'y, no agbaliw matlaang daytoy a sitwasyon mi. Kat kasano no saan nga agbaliw? Kat si kalatan dagas gastos. Anya ti aramidam? Diyak amo, Kara. Diyak amo no anya ti aramidak. Ala, agkararag kalatan. Dawatam iti apo nga iturong naka itinasaya at a desisyon. Nanang, ay na, imbag man ta nalagip nak asinarongkaran. Manunabulan manipod pimanawak. Ngam, italang asarongkaran nak. Gapo tas saan nakapalubusan di tatang mo arumwar. Naglibas aklaang. Imbag no saan nga agungat inton agawid kayo. Adda na panan na. Kat inton malumpay asumangpet. Iso saan amabalin nga agbayagak ditoy. Apagbiit aklaang. Nanang, pakawanan dak ko iti inaramid ko. Agawid ka kuman. Agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Patsyag ang mapakawan na kanto matlaang. Ngam, kasano ni Wilson? Amo, talaga asaan ang maawat ni tatang? Panawa mo ni Wilson. Ada asawa day jay. Bayam ko mga ornosan na ti pamilya na. Nanang, Ad-ada asaan na ang maornos ti pamilya na. No sumrek ka iti biyag na. Panunuotam ko nga adda anak da. sige nanang. Panunutak ana imbag dayta ana ibaghayo. Agri-ring ti cellphone ni Wilson. Kitaak man no asino ti umawawag. Nali ti naka-phone book. Ti asawa na. Apay nga tanga umawawag. Ofelia, sino ti umawawag? Anali. Mabitlan. Inaksong bata ni Jerwar. Apay amasapol nga umadayo. Apay asaan ko ang mabalin amang ti pagsaritaan da. Adda ka di ilimlimad ni Wilson kanyak. Apay anaskan nga umadayo ka. Saan ka di ang mabalin amang ngagko ti saritaan nyo? Ikan na kumamot iti privacy, Ofelia. Saan nga amin, katrumbang amaamwam? Maipapan iti anak mi, tinagsaritaan mi. Naskan ka di pa'y amangag mo. No awan ilimlimad mo. Awan ko matirumbang apagtanagam, numangag ko ti saritaan nyo. Mabalin ka di. Saan tan apagsaritaan dayta? Maturog takit din. Kayat kon, ti agina na. Apay asaan ka pa'y laang nga agrubuhan? Maditibagi ka. Maulawak no buwang anak.
Agab santak pay lang iti trabaho ka. Yung text kon ti boss mi. Kasta ka di. Sige nga, Rod. Agin na nakapay laang. Kabailam ka di agmay maysa. Amang ano kayat mo nga agpakadakmat iti trabaho. Saanan, kabaalak da ito eh. Sayang mat, no agabsent ka pa eh. Sige nga, Rod. Ag-text ka laang no saan mo akabailan. Apay nga taan nakalukat ti ruangan. Kan nakasipsip ngat. Wilson, sa dino ti ayan mo? Ilukat ko ti silaw. Sumuragak iti kwarto. Wilson? Ha? Awat dito kwarto? Adda nakaparabaw asurat iti basit alamisaan. Basak. Dear Ophelia. Pakawanan na kuma. Ngamurayan niya ti aramidak. Ti asawak latta ti ayatak. Nagsina kami kapoy ti nana. Ngam itatanatayin ti nana. Agawidak. Tapnurnusan mi ti amin. Kan para matlaang iti anak mi. Sapay ko ma, tamawatan nak iti dahito at desisyon ko. Ophelia, ulitak man ang tiagkid daw iti pamakawan. Katsapay la ko ma, tamabiro kam ti lalaki at talaga aparakan ka. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Wilson. Sinukir ko dagiti dadakkel ko, gapukan ka. Ngam kastoy laeng ti isubad mo kanyak. Aging gaita, sanak pa'y anagawid ije balay mi, Mr. Lonely. Mabaina kinitatang ko, numaamuan na, apinanawan naklaang ti lalaki, agapuanan, ti panagsukir ko kadakwada. Tuy pagayam mo, Ophelia. Agyaman nakpagam Ophelia iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, agawid kan, ket ingkaagkid daw iti pamakawan. Tapat tiyek ang mapakawan na ka dagiti naganak mo, nulakit di, tanapudno ti panagbabawim. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged, itinagan nga Ophelia, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Ponciano, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Maysa ka mamartek diti lugar mi. Anyaman dagiti pamagbaga dagiti dadakkel ko nang runa ti asawak ket jakpulos impangan. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Ponciano. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nahihal daw matgayaman. Ay, mapisin ako na. Oh, Ponciano. Ne, na kayo matgayam nanang. Anya ti masapol yo. Ay na, imayak, taumay ko kumabayadan jay duwagasot nga inutang ko kini bakit mo idinaminsan nga aldaw. Ha? Kastari nanang.
Huwag yung bawan mat ni Talya. Ay, kat no awan, napan manan nag-deliver itila ko na ah. Kat si Kangay, adda ka laang dito'y anaaldawan. Siguro nalabas manan ti bartek mo idirabi eh. Iso anaaldawan ka, anya. Ni nanang mat. Ay napon siya no anak ko. No ni Talya ti maumaken ka, ay jaklamaw. Agasam man day ta. Di ka pa yun makatrabaho gapulaang iti bartek mo. Ni nanang mat. Gusto nga ro din ah. Ay, di nakpagsardengan, Ponsyano. Imbis nga amirisam ana imbag ti bagbaga, kastakit din ti sungbat ma. Nagnaak itay ijayan dananang. Nakuna nga inted na kanukan ka jay duwagasot nga utang na kanyak. Uwan. Ngaming gatang ko ni tisidain. Iso jay madama nga ilutlutok. Anya? Apay nga igatang mo. Inayon ko kumaday dyan nga igatang iti ilakok inton bigat. Anya kamutan. Kwa. Kayat mo asawan. Awan apulos tinabati iti sweldom iti Sabado. Awan pa'y ti inyawat mo kanyak. Uray piso la kuma. Talya, bakit? Anya kamutan. Day tat ibagbagak kan kakad. Yinom mo amin a kwartam. Iso nga uray bitsin kan asin. Di ka pa'y makagatang. Oh, pare. Mapanta ka di pa'y uminom iji store ni Belen? Wala. Mapanta, tanalpas mo ti trabaho tayo. Barang sungbatan nakmutin ni Belen. Kato na. Di ka madanagan, pare. Suportaran ka. Ay, thank you, pare. Sabay ko mga rod, taklunan nakmutin. Ala, di ka madanagan. Amok nga klunin na kadayjay. Amok matkat nga gusto kan ka ni Belen. Anya, kurang ka di pa jay ininom yung manong Ponsyano? Wala. Kurang pa eh. Sumardang kami tulain nga uminom. Ito nakluan na mo ni James sa kumpare. Anya? Anya, ikan ako ni Tiara ka. May salay nga bote. Kalbasan na. Nagamit kami tumatan. Alaman laangan. Gamne pang asiyo kuma tahusto da ito yan. Wan ka di. Nuaklunam ko mga ina ni James. Di saan kami nga uminom. Ang saan mo pa yung matlangay naklon. Iso nga uminom kami lata. Anya? Unay kan. Nabartag ka manan, Ponsyano. Ay, anya ka matan. Awan matan ti panagawid mo dito balay. Asaan ka nabartag? Pasensya kan. Bakit? Nabartag ka man na nagawid. Saan ka ka din nga gungungat? Anya nga roti kayat mo nga aramidag. Agatawaak. Gapo iti kastangar aramidam. Saan mat? Jack ngamin kaya't nga agungungat ka. Tapumangit ka ngamin. No nakasta nakamisuot ka. Ay na, Ponsyano aya. Kaano ka di asardengam ti kastaki na mamartag mo? Ket sumardeng akto no mabangkrap ti factory ti arag. Ay no. Niko. Saan ka makinin nangaw kan ka Tapnosong batan nak iti kasta. Ay na, Ponsyano. Di ka pa yun makagatang iti sidaan. Ay, awan sir-sirbim nga agtrap-trabaho. Pasig nga arak ti papapanan ti sweldom. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, Ponsyano. Nagmayatan ti panagsuyab mo. Tengat aldawan ngam kariring mo pailaang. Inanang mat. Di magas ni Talya ijay balay itay bigat. Nakuna na akas taunay manen abartek mo idirabi ay. Ay unay ka na nakaw. Pang-asim kumamit tasardengamon day tang aramid mo. Mabain ka kumamit iti asawam. Siyak pa yun nga inam ti mababain iti asawam. Gapo iti kastang aramid mo. Di mo pa'y matulungan mo. No naumaken ka ni Talya ay jaklamawn.
No saan nga agan anaws amapan aglako-lako itinoan niya laditan, saan kayo nga agbyag? Panunutom kumamot dayta, anak ko! Lakay, awanan ti bagas tayo. No adda kwartam dita, gumatang ka kuma iti bagas tayo. Sakbay ayibus mo iti arak. Ha? Anya aha, nalawag siguro matimbagak. Kuha. Pasensyakan bakit? Awa na talaga ti kwarta kita. Inton Sabado pa lang ti panagsweldo me. Anya, kayat mo asawan. Inton Sabado pa lang ti panangan tayo? San mat? Ang mga nuada pa lang kwartam dita. Sika pa lang ti gumatang iti bagas tayo. Ikarik, sukatak inton Sabado. Ay, awandat panamatik iti daytangay bagbagam. Inton Sabado nga agsweldo kayo, arak manen ti papanan ti sweldom. Ay na, makaumati kasta nga aramid mo, Ponsyano. Nga, kalakit din na yan, bakit? Kanayong kalatan nga gungungit. Agpro-problema akno sa dino ti pangalak iti igatang ko iti bagas. Kas kada abasto tayo dito balay. Angam sika, igat-gatang mo lang iti arak ti sweldom. Anyat klasim nga ama. Adi ka matanagan. Intun sumarunong agsweldoak. Itad ko amin kan ka. Bakit? Makauma ka. Kanayo nakasta ti bagam. Ngam oray na minsan, awan tinungpal mo. Ala, tangay kastamot akanayon, nasaysaya at langaruden no pumanaw kami iti anak ta. Agawid kami pay lang iti ayan dananang. Makaammo kamutan iti biyag mo. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, Ponsyano. Siya karod. Apayaya. Nabartak ka manan. Gatuan. Nabartakak manan na. Inton bigat, mabartakak tumanan. Kastamat inton kanikaduang haldaw, mabartakak tumanan. Anya? Awan nga rod dagiti aginak nga widak. Iswa kastoy latan na. Kastam kadilatan akanayon? Ah? Imbes amapan mo ay aywan dagiti aginam, tapno agsublidakan ka. Ngam saan mat? Talaga apaturayam day ta kinamamartak mo. Talaga asaan mon amaikat day ta abisyom. Di ka kadi madanaga ni Stella. Mapanak tulat tayo di ayan datalya. Nga saan pa nga ita? Makitang danak pa tapno da kwartak amapan. Kasano kuma nga da kwartam amapan? Katunggal agsweldo kayo. Iinom-yumot amin kini James. Sana nga inom ni James. Inaklon nga minan ni Belen. Isa nagbalbaliwan. Kasta? Nasayaat nga rod ano nagbalbaliwan? Katkasjay ka kumamot. Anyamatan. Nung ano nga gawid akon? Imbaya ka bak na matay. Salbag tikas to'y. Di naman la inure nakawid ti tao. Sana tudo. Sabay ada akon dito'y nagalis adalan. Batog titepang. May galisak. Estela, mawawak. Ikan nakitidanom. Arak ngay, di mo kayat. Bala, siya akong timangala iti inumo manak. Ita ka sa pulam titulong. Ayabam, dayjay a James, akanayon mo akadwa amapan uminom. Ay na, husto ka din anak ko. Imbes ama asyanak, gapu iti kastaan na pasamak ka. Ngam saan? Gapu tadi kamot ngamin ammo adumngag iti sao.
At tuyan ti inumam, anak ko. Ala, uminom kan. Panunutom ita. Dayjay agayem mo akanayon mo akadwa. Adda ka di ti maitulong na kan ka ita. Adda ka di. Ita nga adda ka dito hospital. Da kami pa'y kininanang ti agdiskitar iti pagbayad iti bills mo. Into no makarwar ka, kat maimbagan ka. Inka man uminuman. Makapahay blood ka talaga. Itata nakarwar ka ni di ospital, anak ko. Husto kumamatan. Likli ka munti arak. Ngamen, bakit akon? Saan kan amasi ka asaw? No kastang at darikrik naam. Nanang. Naimbang nga orasyon, nanang. Lakay. Ha? Nadamat ko tinapasamak kan ka, Ponsyano. Iso nga'y mayak. Kasta ka di. Agyaman ak bakit? Kung naklakit din no di da konsublian pa eh. Mala, agsarita kayo nga agasawa. Panawan kayo pa'y. Sige, nanang. Awan sa bali ang makaanos kan ka, no saan asyak nga asawam. Maanusan na ka ni nanang. Ngam saan nga agnanayon anapigsa ang mga sikasukan ka. Agyaman ako na bakit? Agyaman ak. Tauray kastoyak kat nagsubli kalata. Kas itinakunak. Awan sa bali ang makatulong kan ka. Apay, matulungan na ka dagiti kakaduam nga agin inom iti arak. Saan? Di da kamatla tulungan. Nga uray kastaunay ti panang tulong mo kadakwada. Idi saan pa'y anapasamak ken ka ti kastoy. Adtoy, mangan ka. Inlutuan ka iti naimas asidaem. Tapno makaigop ka iti sabaw. Agyaman ak bakit? Nuawan ka. Diyak amo na niya ti sitwasyon ko ita. Nangrunak at makapungtot pa lang ni Stella kanyak. Ala, di mon panunutan dayta. Tinapatag kat nakaamiris ka. Kat gapu iti dayti anapasamak kan ka. Iso kuman ti agbalin eleksyon. Tapno idjamon ti arak. Napasamak kan ka ti kastoy. Gapu iti arak. Kan pinanawan ka idi. Gapu iti arak. Saan ka di? Uwan bakit? Aklo nakabasol ko ti amin. No apay akastoy tinapasamak kanya kita. Basol ko. No apay apimanaw kayo iti anak ta. Basol ko. Gapotadyak pulos dimngag kada kayo. Isong agyaman ak ta nagsubli kalat ta bakit? Ikarik. Into naging bagak. Jakon sublian pa iti arak. Agtrabaho ak para iti pamilya abinukalta. Kaya't kung agdeden natay kuma anaragsak. Ingkarig iti asawak ng agbalbaliwang, kat maragsakan ag, gaputa na aramid kuman. Nagimbagak nga rod, kat nagsubliak iti trabaho, ngem jakon sinublian ti arak. Dahitaman ti kapadasak, to'y pagayam mo, Ponsyano. Agyaman ak pagayam Ponsyano iti dayto apakasaritaam. Awan, tinasaya at ngaidan, tinalabas na panagin inom iti arak. Adon ti pamilya na dadael gapo iti bisyo. Adon ti agasawa nagsina gapo iti bisyo. Ngem nasayat met tanaurnos ti amin kada kayo iti asawam. Ket sapela kuma tagtutuloy dayta apan nagbalbaliw mo. Bueno papagayam ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng patulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Ponsyano adinan inlanad ti adras na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Raquel. Iti Kawayan City, Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Iti damo makunak anasingpet ken naparabor ti asawak. Ngam iti panaglabas ti aldao, nagparang ti pudpudno akababalin na. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raquel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta mo ti trabahom itinagmalam, love? Nasayat mat. Napintas ti negosyo kita. Adu dagiti agatang iti motor ita. Sa bagay, manipod idi pandemic. Adon ti mayat nga agmotor, tangim mina mangaminan ti pasahe. Ba nagapabor kanyak? Ngimato ti sales mi, manipod nagpandemic. Ay, love, adan sa nalipata ma. Anyo kuma? Ti pasarabom kada kami iti anak na Sana na masapol. Isupay agastos. Ang sigod Sa na. baliitan, Raquel. Sa baliitan. Ngam, Kaya't kung ad-adda pa'y arumang ay tayo. Isuanas kan ti panagsalimat-mat. Naggasat at talaga ni Manang Raquel anya, tatang. Uray si kamat sila. Nagasgasat ni Manang Taapay, mate. Nagrang ay tinegosyo ni Bayaw Felix. Agasam ngay. Isoda ti akin kuko iti may nga outlet ti agtagtagilako kadagiti motor. Ay nga madamot ka partner na itinegosyo na. Uray pa'y tatang. Tadwadala ang agudwa iti birok da. tatang, nangag ko ti saritaan nyo. Eh, Ti asawak mo ti pagsarsaritaan nyo. si kamat gaya Manang. Nasaya at man ta nakapasyar ka diti balay. Win nga agpaiso, Raquel. Nabayag adi kay may dito'y balay. Ay, pasensya kayong tatang. Saan nga min akayat ni Felix a pumasyara? Anya? Nay, saan mo tasigod akasta ti asawam? Alaya. Agar aramid kamat gayam iti assignment mo. Wan, Daddy. Akisak pa'y kada kayo. Awon gayam. Dagiti kakabsat mo. Nakaturog na ni kwarto. Kasta ka di. Kadwada ni mami yo. Kuha, Daddy. Napanbit iti balay da lolo. Imbagak kan ni mamim. Asaan apo mampanaw dito'y balay. Kasanon, no adda ti mapasamak ka dagiti kakabsat mo. Kat babasit na pa'y. Saan, Daddy? Nakaturog damat? Kan adda akmat ngagbantay. Sumangpet tulaeng. Ada akon Felix. Nabitak mat lang ang ijabalay da tatang. Uray pa'y. Diyak kayat apang panawam dagiti anak ta. Diyak kayat! Sino mo tatagdur-durbel? Good morning, Ma'am Raquel. Kastamat, Ruben. Ngam saan na kon nga awagan iti ma'am? Manang Raquel latnan. Kababain mat, ma'am. Bus ko ti asawa yo. Uray pa'y. Diyak kayat nga awagan nak iti ma'am. Ay, wan gayam. Anya dagita bitbit mo. Kuha, ma'am. Ay, manang. Karne kanat natang dagitoy. Anya? Papay tulod ni Boss Felix. Kasta ka di. Adda ngamin napan ko ginatang iti palengke. Ket imbaon nak ni Boss agumatangan iti karne kanatang. Ay, una yun tibus mo. Mala, agyaman nak iti panang itulod mo kadagitoy Ruben. Apay mat nga imbaon mo pa'y ni Ruben nga agatang iti abasto tayo. Tapay. Dakas ka di. Awan, ngamket di, naisturbon jay tao. Uray pa'y. Siyak tibus na. Wen ngam adda akmat ngagpalengke. Takayat mo man ang tirumwar? Tapno kumkumporme man ang tipapapanam? Felix, si kakadidaytan. Manipod ita. Diyak kayat akanayon ti iruruar mo. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Basta, ti saok titong palam. Asikas wam kit di dagiti talong anak ta.
Kasta matar aramidak. Hawan gayam, manipod ita. Ipakitam amin kanyak ti resibo, amin agad gatangam. Kan amin alistaan dagiti amin agad gatangam. Apay mata na kasya ti asawa. Nagbalbaliwan. Kasla sa anak nga asawa. Amin kat kwentaan na. Mami? Agsangsangit kayo? Kabayatan di pa naglablabayo? Ay, ko anak. Si kamat kayam. Ay, awan na ito eh. Adala na lagip ko. Anda ka di problema yo, Mami? Ay, awan anak ko. Awan. Apay ngarot nga agsangsangit kayo? Ko ang amin. Adala di may nagkinaawatan kini daddy yo, anak. Nagapa kayo ka ni Daddy? Saan? Gagangay ti agasawa. Adala ta saan dapat kinaawatan. Ala, mapan kakit di agdigusan. Tani adda pa iklasem. Wan, Mami. Sanda ko na pagparikutan pay. Ay, kaasi kayo mod. Tadwa pa'y ti adding ko ababasit nga awiran nyo. Okay lang, anak. Kat pagyamanak unay, tanasingpat ka. Matultulungan na kadagiti ubra dito'y balay. Adang samot parikot ni Manang Raquel, tatang. Apay anak, adda ka din na sa unimanang muken ka, parikot na? Kaslada parikot na kani Bayaw Felix. Anya ka no dayta? Kuha, tatang. Anya akwa? Nagbalin ka no anaimot ni Manong Felix. Anya? Sakot, naingat kanupay kan kuha na itan. Bayam, kasaritak tuman ti kabsat mo. Mapan ka kumay di balay da, tatang. Ay, wala niya. Nabayagan na sa anak ang nagpasyar ijay balayda. Adaawag mo, tatang. Nay, inimit gaya manang mau. Pagsasaritaan talaeng, isunti umawawag. Hello? Tatang, no adaman wayayo. Da kayo ti umay dito'y balay. Nay, apay ka de Raquel. Ada parikaut? Kung amin tatang, sa anak ama ka umay dita balayo. Iso ada kayo kumanti umay dito'y balay. Sige anak. Pumasyarak di tabalayaw. Nakapasyar kayo mat dito'y balay, tatang. Wen anak, tadyak mo't mauray ang dagiti agiin ang agpasyar ijay balay. Tapay, tatang. Umay kayo umutang iti kwarta ka ni Raquel? Ha? Ay, saan barok? Kailiw kayo met. Iso nga imayak. Nasayat no kasta, tatang. Nasaysayatan tinalawag. Maawatak matirigat ti kwarta ita, barok. Gusto ka, tatang. Saan ko apidpidutan ti kwarta? Sa maysa, adda plano mi iti business partner ko. Ngagpatakder kami pa iti branch ti negosyo mi, iti sabali nga ili. Ay, nasaya at day tabarok. Kung tatang, planok ti agbalin na milyonaryo. Isu akas taunay ti panagsalukag ko ita. Ne, tatang, adda kayo mo't gaya man. Itay kayo kadipay. Sa anak pa'y mo't anabayag unay, anak ko. Mga sagana ka man iti merienda ni tatang, Raquel. Ang mga no itay pa amabisbisin. Darasam ti agunay.